Dr. Kumuyi. Ta après meda kika kenelea mina mekatamia pwasi padoja na mapamea. Church has said praise. Hamea mebe kafu ne mawu. The Lord bless everyone. Après ton yiranya de meto de sia de lendi ya le Yesu pen comme. Et nous si que mawu atem ye de kako atema wa. Elle woge la dome. Le subo tokheyame yike womye lendi ya le Yesu pen comme. Que nyeji galemiame yo kata le juta yame yo kata le de ka on kapre mi le radio ji ple modam senu vovovodia melemia bon et esike mi kata mi le ju le subo tokheyame ya mau ayira mi le Yesu pen comme bona be amen mina mi kata mi dogbeda fofo mi ka de akpena oden keke ya tsa akpena ode subo ya tsa akpere doyo wom ne le nami doyo ne wova yine ka kotole wowoge akpere da sedidi yo kata mi seta mau me dogbeda be miracle nokunu at the same level and le dope vo yo mienya yo pomilea ka wena mesia me volenti ya le Yesu pen comme de jijamo pe jime jonu kunu dambo pa gbeme na wonya na kpo me vava la mesia me pa gbeme le Yesu pen comme ma o mi da pe bene wena mi vo le Yesu pen kwaji bientôt gbeda le blonambe amen. We yira bobo ni fandia mi alen kude nouvelle viade nane yikele tohe yikeme vamepo nane yike tofufu yikapeto Yesu Kristo pe nous son lawa o me po nane ke togben nenema po eye keke mi keme nyele egbea yike me Kristo ava bano kakatro joa nyagbodila yo no anyi bayi eyo va kakava joa o me ponu sia o do me to de kepo o me pon de kepo ye eso paple totro be eto yike di Kristo yi ya fi ma Kristo pe non me tro le pe nous son la kata pen kume ye Mose di chochi pova Elia andi chochi pova ye Petro akpo be menye Mose ya Yohanes ple Yakobo wa metoma wa kobe Elia yala eye okpo Yesu ha wa pe hona meto eye o me po ele no me ma me po eye enoa Yesu pen kume gbe magbe keke klem le jodam aben dokuchu ene eye eye pa wo fu chi alebe fu alegbegbe ma de kenton matem ade agblo manye Kristo penchi kokwe ke didi ba toaji ye Petro ngore dadi le pa gbale mebe nyento me didase nyento me potepe ebe de mionto mie potepe mie po nu chi kokwe ke mi me popo ke azo to trauma yike va Yesu pa gbemea nu kata o va medo be ya chokblo nyade yike le jojoge la gbomenchi amenwa mele de jidem lindia nyati efe wolebe miale de tame banto yenye totro nyati velia yenye agbefe totro ne kpo Kristo ne kpo totro le pa gbeme ne kpo as he comes amegbetoa ne va mon pasime e wo nu metoto tohe nu metoto de keme wo po nu metoto e ke to vovo nu ikeme jopo
mi keme jokpla medeke ba gbeme ola enye totro ne tonya chive ma you talk about Christ, and it is the transfiguration, and you talk ne about the pototro believer ne that has pototro come to ikeva Christ, Kristo and pe it is agbeme transformation. ye That's pototro why ikeva ba we're gbeme la looking at the story. nya chive ma Looking at mi the jibe mi record. alen We're kudenchi looking at nya what alen happened to kudenchi nya Christ. yanchi We're ni ke looking at jore the Kristo ji transfiguration, nya and we're pototro ikeva looking at the tuaji ye mi application to the akpo man, nu ike amegbeto application to atema the woman srocho that eme will come to Christ, and then eye what happens to nu Christ ike jore will be Kristo ji transferred a to your me ko life. sebela ba ha wa gbeme The transforming possibilities of the transfiguration of Jesus. eye Yesu pe totro Yesu pe agbepe totro mi akpo totro pe egome popo ale ke Kristo tentro na me ele pe ya tatanya ima ikenye Kristo pe amepe agbe mtinya totro pe nu tete vovovo ale ke Kristo trona amepe mtinya vovovo eye ne mi kpo Yesu pe do na wa magbono be totro de gegem de ha akpe o melendi kanyiya eye ale ke akpe wa le fifia ne gogo Yesu a nu se yekele Yesu sia nu se yekele Kristo mea ele anono me o trogelo They were looking at Christ ono Yesu on akpom earth. la nyigbaji nenema All the time eye they saw resia yi nenye bo Christ is the kpo Kristo Christ la Nazareth. Kristo Is the jo Christ Nazareth in tona iko Capernaum. pone Is the o pona Christ Kristo me in kecho all Capernaum those earthly ono places Kristo and akpon ko be there ame he got ko to the nye no yo ha yo Mount do of me vo Transfiguration. be magbe ko de All of a to sudden, to aji a everything no make a changed. o It po was not ale earthly ke nu sia nu anymore. tro It was Yesu apen no no me heavenly. tro The eye Transfiguration o po tells kakabe us o of the moving Yesu a from ye be no no me the tro de ke a earthly to ele the defia be heavenly. Yesu At pe no no me this time tro now, cho your life jojo me to has va gede mau pe no no me me cleanest, like the ye pe no no me dust, jojo me to ya like the etrosu air, mau pe no no me like normal things you eye see, ele like kwa be nu yo all kata men pom like yele you, like abaleke me, o wa me are gbeto nya cleanest. a But nyi wo now, hamya kata mi le ko enene ma the power nenye be of mau transformation to trope nu comes se to ya your life, egede there be agbe me ya magbulo no be jifo pe no no me la gede me ogro na la pe me da be amen will take apetola me which is dogbeda earthly. be nu ikenya nyigbaji to something there, ade your dale life me will o shine. acho jifo to ade me o Even your body agbe wala no klen reflects agbe the wala no light siso of agbe wala no heaven in dajo miam Jesus' name. kakanu chila ga hale zezege cho gbeaji Happiness cho to anyigbaji tome heavenliness. bagede mau me tome Our lives, azori as we go through miape life agbea like this, esike mi la agbea la nyigbaji dekea nu kawe jona o mi kpona dolele o deficiency, lame gbegbele o what a low matewi level, to o run, gbọjọgbọjọ o family work, ekado mo ntɔ hã mi ma te ma zɔn nyui dɛ o elabe dɔlelea eva gbɔdzɔ mi dɔlele va gblẽm le amegbetɔ ƒe agbe ŋuti gake nɔvi seda ne va Yesu gbɔa eɖo aɖo xɔse be ŋusẽ aɖe li yi ke lolo ŋusẽwo katã ekɔ bowu ŋusẽ sia ŋusẽ Yesu ma ate ma kɔkɔ o tso dɔlele me va da ɖe hayahaya me ana o gaɖeɖe Yesu ana be lãmesẽ atrɔ sɔ asi le Yesu ƒe ŋkɔ me ta nutete yi ke li be woate ma trɔ wo nɔnɔme Yesu ye wɔnɛ nua etɔ̃ ma tsɔ fia mi le Mawu nya ya me nugbãtɔ miakpɔ Kristo si ke trɔna me ƒe nɔnɔme la ƒe ŋutikɔkɔe kple ƒe gãnyenye velia yi ke miakpɔa miakpɔ Mawu nya yi ke tso ŋutikɔkɔe ma me yi ke le nu fiam mía me yiwo nye yeƒe nuwɔwɔwo Petro Yohanes Yakobo wokpɔ kakaka ba ƒetɔ ne lalea mi ma dzo o la míawɔ agbɔdo ame tɔ ɖeka nenye tɔ o ɖeka nenye Mose tɔ ɖeka nenye Eliya tɔ ekema
Bible be alilikpo gan de ba chouchi. Nchikokwea eba etrodo chouchi. Ye egbe ya dedi. Chom jipo fofola gbo be esienye finye sikegbo yemenlo anu le o. Mi doto eyama eye maule gbogbolo na nye pakple obe enya yo katsa la sinye be maglona amegbeto fume ya katsa nya la sinye maglona nu wo katsa la nyibajila Yesu memetwe do mecho nya de ya mame eya gbo nye menlo anu le na o nya chi le mema ta maule gbogbolo na o se gomenyu de bede nya ile ye Yehowa mausi ya gbona megbeto fume o katsa enya ma ye chona Yesu tanele jibe agbea doto Yesua nebe ya ba bonye le jipoa doto Yesua ne jibe ya dufia pakplem adufia pakple le pe akpere kambe pia dodo mela doto Yesua ne le jijijo manyagbolo la doto Yesua ne le jijijo yikenu jije memele jiji memele ni alo keke memele ni ola doto Yesua velia yenye soso alo maunya ikecho nuso nti kokrema me le va famna nyame yokata nye maupe nu wo I'm listening. Eye nuka olebenya wo le kona gbe ba feto meletochi ma fonu nam apeto fonu nam la benya yokata la sio nam le anyigba yaji alocho de agbema voame ya nyachi ma kata le Yesu amen mi do toy nu wo kata mi do toy no ton lia yenye nu chikokoe pe nukunu nu chikokoe pe nukunu What's happening to you today? nu kaya jore jiwegbe ya Yehowa penchi kokwepe nukunu ja chola gbewo me ja chola gbewo me nchi kokwe de ja geda gbo me mele pon nukunu a cho Mose ikeku thousands of epe years akpe over idongo be Mose managa somo cho jipo kakakaka and then for Peter Petro bera wagakwe ye Petro le kwebe mi ponya era that means the Bible gomenye be Bible anya tepe pa Mose da ekwe thousands of years ago for Azor ega for ega chochipo chochi kokremeba mele ponu kunde ndikanya mele ponu kunde le bola pemeda wa mema ikele do tonga popo ya Yehowa ba nu kunde le bola ka pome pa volo Elia ya dipo be tasia da mova eye ba kokwe ta ameyo kaka gbona be enu ike jode enu ke jo Elia ji ha eye amobe yoleji betika wole ha nobi na mote panya okakaka nkejo kasia Elia ma jipo be tasia da mkokojojo for Elia makea ye ga to didiba Mose to jipo ba Elia di to jipo ba nobi nyo ha nukunu la di to jipo la ba da nane kento menye mamohenu egbe nane le didige to jipo to fofola gbola bana o avanamula brena be avanam brena femeda avanam nukunu ane vanao le Yesu penkome po Israel anyigba and you go to that tribe aleke anyigba keke ye toli vo ye to de ka amawie fe Elia di chochi pova Mose di chochi pova nukata mava ide Neftali tobo allo amabwatere Isaka petuwa me vo te pema tututu yo te pema Mose diva Elia an diva le ye te pema tututu wa te pe kenele fifia hallelujah. That miracle will nukunu maladi di kaka lava nokpo la fima number 3 na nu tolia ikemi akpo le tepe tolia nye nu chikokwe fe nukunu to maupa menu veke trona me penchinya la me bova pakpa to abo ikenye KRISTO fe nchikokwe ple
yefe ganyenye yike trona me Mateo bagbaleta amewiandre pekpanto ebele nkeke ademekpela Yesu cho Petro Yakobo plenovia Yohanes pede do pinchi oploide etokoko adeji odede ikve eye epe nonometro le open kume eye epe mule keklem sigbelene epe awo fuchichichi abekekeliene pekpetolia eye poda Mose ble Elia ode odo kishia wo kele jedom pli no me toye ma chofia milite pema nugbantoa yenye nukunu ble kanyenye ikelepe nonome totroa me novelia gome dedeka yelenti nemio hami pototro yenu tonlia yebe dode asi ikelesi be wa tronya pe nonome apeto achonane de agbome nugbanto leretame yenye nukunu ble kanyenye ikele yepe nonome pe totrome e ya mekhlami fifia baibo Petro velia Petro velia tagbanto pekewia den eglobe ke elle avait mené gli si o pa le Adam la yo me miomie jeo esi me mienya mi apeto Yesu Kristo pe nous saint plepe vavala bo kebum mienye epe ganyenye enyama ganyenye tekuyandelelia la bena akobubu plenty kokwe to mau fofola bo esime ele senya go manyiria ebe Yesu ko bu plenty kokwe to mau fofola bo esime nenen gbesia de cho nchi kokwe ganyu la meva egbo bena amesenye vinye sinye melu anu legbo si je anu nye ikwiwe nyilia eye mianto miese gbesia cho chipo miese Petro nye Yakobo ya Yohanes nya katanya metonwa ebe miese menye nu wonye amede kama le gbogbo no bia be wa asegbe a awo ebe mi kata miese o hanele gbere segalente ya na se ma opepe a agbewa totrola gedeme abaleke Petro Yakobo Yohanes ose especiala eye okpo nchikokwema dikeke yikelo kata le chimenawa dikeke o kata ololojola no bi na onton sema o pepe ma onto de to kikecho fiao eta ma to babale tam wi adem ya be nu chila plefu me denya ya fia la Petro ne gbe fofu nyekele ti pola ko ye de sia kecho fiao wo eye ji jo ye ji tu le magodo azoa Petro Yakobo ple Yohanes la o gaba se mau tobe besi de ka be esienye finye la si ke gbonye manu anu le o finye akokola eye be esike mie se besi atodipo esime ke mie likpli le to kokoelaji eye ebe me to gbela bo ha na won ti kokko be to la gbe o mele ti kanya nu ka o mo jo le ya ba gbo mo nu gbanto aso minya be chifodeli na madele gbogbolo na obe e kaneji be chifolia no bi nyegbe be chifoli na nyebe na mi subo ma wakakakaka wo gbogbo ya o gbogbo yo kaka boy chifo me be lewade a ona ne kentom le nene ma o chifoli lo apisike Mose di chova apisike Elia di chova ni chifo pika gbe di chova chifo ta akpene mo be chifoli ntonto ye afeto le gbogbolo be ye na tefe chirage dodi na wolo e ya fima yige mele yigelo nyakata miele miano no poke abaleke Mose po Elia la pima abaleke Petro Yakobo Yohanes o pola
nyohamia kpomia no You no will see me. mohana kponya hala pima eye emanyen tikokoya penu plenu kunu yo kata ye leme novelia nkanya gason lemo mia gakpo komedede takle nui yike leme no tronya penonome novi no katanu yo kata joro no katanu yo kata famero mia kata minya be mia pe mawa nous sommes catalogues et il peut nous c'est pas n'y que clémier léa nobi et que ma wo que a petro man no me ko johade ore Jacobo Johannes o ha o me ko jiwo e me que ma wo que a ore o ha o khlepo be ma wa nous c'est lesi na ne que be wo me sese ne akpao o nyama gise o fifiade bon nous c'est y ka peto Yesu Kristo Mountain Dedeko, Yona, Mose, Bakle, Elia, Odito, Tipo, Potifoa, Nyata, Pokapika, Tipo, le Tribio, le Tinuvio, le Tuani Babora, Petit, Gede, Akpe, Nanewe, Novio, pour nous, c'est le Mausibe, Wadidi, Mose, Keke, Jifoboma. Wadidi ba nyikbaji nobi egome ebere nu kedele mela nyasrola comme c'est ça le sinao egome ne bene maudo be ya wona nele wo ma ba gbemere e wo gegodo nane kento mekena mone ma wo Jehovah ba domenyo nane ke mekena mone Elia efe akpe o bai. And it was still Elijah. Mau kapoto jiredo o kapoto nye Elia me ebe no no metro. He was still Mose happen no metro. And they recognized. I see you in heaven. Ne me kpo le jifola. Will be exactly ne ma pepe ale ne le fifia ne ma hana no ema. No other face that has ne ma le nkume bu pokela pima ba be no bi ntuye ya no bi nyonu ye ya me ya deke ya asimesi ya deke ya ame ya deke ya nkore allo au the same ale pepe nele me jesiwa nene ma pepe ke megele po gebo nkume aganya po agano eklem agano jodam ina nyebe chipobe muma hogenele gbe magbe hallelujah eye na globe akpene mau bere me la Yesu me kakakaka me va le Yesu agbo ye nchina nye ya lam enkatole de ke magano lamenamo eye anyi paji pen pe fukpe de kema ga no me ela nyi kokko penchi la na hogbo magbele Yesu pen komme no viwe Emma inye nous sosro ni atema sro le me e nu itna ga sro nye bere maudo nu se atema jiramido atema le penami kaka be sede nu wo wale Yesu pen komme azon leke nu yawo famedo Totroka mau atema ofisia le mia pa gbemeo ato chiramiro na nkeke mavomao epesu topa gbale da ton it says that might sanctify and cleanse it for the working of water and the word. Verse 27 bena yento epesu topa gbale da ton ya choe a do titre na edoki wanye nuchikokwe hame abaleke Elia penonomea ezeklen chikokwe Mose penonomea ezekpakpen chikokwe benade maube ya lechinao ya konchio alegbegbe bere nusele mausi wadema ana Elia na diva Mose na diva nusele mausi be walechinao nusele sibo akolo chiwo nchi bobo lubo amechebe bwakata chibe anokokwe ye mokaka de kento manonu hallelujah abaleke ayilele adeke pochocho de kento meno mosianu Elianu meno Yesu Kristo antonu la novio mawe me acho fianye pakobere yagatema wele nyanya bakbeme
yatema akoluvonchi obobonchi aletinao akolojionchi alegbebebe ayilele adeke pochocho adeke maganonchi ole Yesu pekome ebena be yento ya chado titre na edoku wanyenchi kokwe hame sinchi dipofu adeke and not having dipofu adeke and not having any sort ayilele adeke no sia opedeke na ganoke bombe na wano kokwe mokaka deke na ganonchi o de mola tema wenu ndikanya no binye be de kwese be mawa tema welendi ya no ma doma pepepe wa na we ma no tonlia his mission of grace for our transfusion is when chocho tenya bakbemea be taruchinu no kata o chona pa manu be ba cho tena nya bakbemero di pale kene efu meva fo no nyonua alo tono de ya o be prena ye o la tofu na me kama me ya ne ala me ya be la me ble kekeke ya ye hia fo a o to na fu na me ya me atro bona pe ndi ya e ja tro pa pelo be le pe do to be kama ya ma o ja pa pe o me kele do to me raja bole ndi ya le Yesu come nenye ba fetoa echo agbedemoa na kwakpe but obojola jole me di keke maga no jimena o chaka o la jo susuwa yikele ngolobenu susuwa la tropo akpe ya no donkunu adonko jebe Yesu nyenya feto ye pikake ne yiu titopo plekakare jira feto ya jia apoto anodowom le lamenao la gbemenao le Yesu penkome transfusion. Ma o ne cho akpedeme ola ne cho akpecho deme ola Yehowa ne tofu no le njikanye ya doyin ewo nkpopocha echikpo ekpona no fiti ya dia apetoa anabene nkujila konao na pokatulawa na potoyolawa Mose kwela Petro kwela Eye mebe o mele pon piti ya Eli antoma Yesu ema aw ebere menye be pima kama me ya o katonyi ame o kata nchu yo nyiro ta obe o mele pon anyiro o chaka aw no vinye matono le njikanya bere maula nabe nkujira ko yo hia o kata ado chino le Yesu ko hebe to ba baleta velia pepe amasheke ebe kem yakpo Yesu yakem yakpo Yesu amesi obobo danyi yi kuyade wu maudola le kufe fupepela me o chonti kokwe bubu donne le seigneur o chonti kokwe pakle bubu donne be wa doku apon da mesi amenu le donku asenka kakle jedodo yikeno Yesu pakle Elia pe Mose domea o ba do je pakle choku de ye be kunchi kuyo je ba de mi apete de popota ale wa doku po be mi o ya chonti kokwe adonami ku Yesu daba ku be miamia tema ponu ni Togo chomea ma fe jedum Mose pele ya ova be ya do pakle de tawe Yesu adoku po dem amesi wo katata. Thank you, brother. Akpena no binye nchu no binyo no be mawu ne yira akpe amekata akmawu ne yira mi spiritual death kuyo ikedola kuwa Yesu edoku mapore tawo and all the burden of eternal death, second death, final mleto kaklara choma ugboa bekuma Yesu dwepo de tefeolo now you will azoweya anu agbecho de mavo hallelujah maupa bela no me ocho de mavo eye happy na va chotoa ayi jifo
katamea. Oh, Yesu Kristo pe nous c'est le gegem de la menon le jikanya le Yesu pe comme botobojo la jo kube dolele ale jo eye botobojo la me gbegble yo kata ne me son vidéo le chikonam ne me son vidéo e choy mala pifia nous c'est le gademo o le to nous c'est babuino o le to a check papa babuino Yesu le to nous ka to trop babuino et la bena e maïne to trop toa pe nous kunwa ka pe to le chonu sema jode agbo melende ya le Yesu pen comme habi to ba bele ta ve yako pepuye nelia pepuye ne aglobe azon alesi Fia opofu penchi la pe gomela nenema ke ya ha ekpo ekemea o pe gome bena wato kume adigbo amesisi kupe nusele nusike moseklelia oba ejeido mo bale pakle Yesu ari be ne Yesu akula watema atro wadigbo ela digbola meka abumsam if you know you are right na nye jesi wo ajena wa USSR ma se Yesu na digbo Satan abanu sala gbomele Yesu pan come be Yesu be kumela kuma be je domo le papele Yesu a azon that person that wants to cut short your life me mai kebe ada gbeoda the Lord will destroy him. Yes, the power of death is the devil. It says, and deliver them amesio katano kulupinyenyeme to fofona kume lewope agbeno yiwo katamela oh gadede nyavado your deliverance has come Jesus Yesu pen come we're coming to a point ya bakpavelia na nusosroa na maunya zo akpavelia yenye maunya sike cho nchikoko ya me bana yepe nuwo kata yepe wo kata ya mebeto yo kata mawo amekokoeo nuvolao amebeto yo kata la nyigbaji kwa ikpo ame yo le fifia me yo kata gavana nyimya kata mo pe nuwo mienye brake naneli as people that will be gado ado jesidomi yenye nuka ro ado jesido anye jesiano nu be atema hoyayao yenye be ne demo yo fianu o fiama onya galebe amado lia o me de amo be wa fia yo ma o penya o ma cho si jeje le ma onya ma cho na ye o e mi akata mi nya be kekya me pe agbale sape vovovo lia novio mi matema globe nunya ila agbale mo kata me ya de kape hamala si o amadoli saints of the knowledge available. And they think they've got everything. Omenya nuanto de ke haleme ha olo bo obunebe yo nye kaka glo amema openu wonumbla nyina munto metugbera be we ama no odomo me be mana me modomo la elabe mi hia maunya be si jeje mi hia dede popo be si jeje mi hia si jeje kude kokonyenye nchi toyoyo nchi nu si jeje kude nu tete nu se ikele niafem Kristo asi bena ne elejibe nunya ya na devina ya de mobo ahia yenu abapetonye ya nka nyemanya na kewode nyemanya na kewo nyemanya na kento le nunya gbogbo o yo le kude gbogbo manu onchio megale jila fiam ne mawo wawe mawo fuampuna wawe mawo fiana nu. We're looking at Mark chapter 9 and we're reading from verse 3. It says, and his raiment became shining, exceeding white as snow. So epa wotro le jodam he putititi eye nunyala deke mela nyigbaji atem awo wafu aliao eye liya kle mose wo de wodoku
fifiawo eye wo le nu ƒom kple Yesu wo le nu ƒom kple Yesu. Look at verse 5. Dikamato In verse 5, eye Petro xɔ edzi gblɔ na Yesu bena to Jesus, Rabi it is enyo na mi bena mianɔ afi sia to be here. And eye saying that we don't have all the knowledge. mebe de nunyawo katã mele mekpɔ le mía si haɖe o. Did Bɔ not Petro have all the magblɔ be knowledge. ehã He mekpɔ ɖo si ought to dzedzia have. katã o. And Peter must be Eye teachable. Petro hã hiã be Said, woafia it nane is good for ebe aƒetɔ us enyo to be here. be míanɔ teƒe sia. Peter, Yesu be there is ao. one man down the valley Ame there. ɖe gale balia me le teƒe ma. Cross away from this mount of Baleke ne ɖi tso to ya dzi fifia. Ame ɖe ekɔkɔ via tsɔ va nusrɔ̃la asiekea kpɔtia gbɔ woato gbe ɖa ɖe ta gake womete ŋu yɔ dɔ ɖevia o. Menyɔ be míanu tsi afia o. Mi ɖo aɖi ayi afi ma be trɔ ame me ba gbe. Nusrɔ̃la ame asiekewo gakpɔtɔ le balia me gale megbe na mi ɖaa eye ele be míafia wo nane yi ke wo mekpɔ nya haɖe o. And Christ was not Kristo physically there or there. menɔ gbɔ le ŋtsi menɔ gbɔ agbangba ema yi me o. No, Peter, Etoto na Petro be de Petro mele be mío míadzo tsi to ya dzi o. Mi ɖo la gbɔgbɔ yi megbe agbɔgbɔ yi ame yiwo le fukpea gbɔ ale be míatsɔ mɔ ƒe ŋusẽ afia wo ne ŋusẽ ya yi ke ne dɔ kpɔ le to ya dzia ŋusẽ na kasiwo hã ba gbe. Vɔ mi nya I will be teachable. Petro de mɔ yewo fia nu ya meto gbe ɖe bɔ hana de mɔ woafia wo ma wo nya le ŋdi ya lo. Let us make Ebe mina Petro malo ya wakpɔtɔ ame tɔ ɖeka na Petro ɖeka na Elia ɖeka na wo ŋutɔ keke ma te For he wished not elabena menya nu si woagblɔ o elabe vɔvɔ̃ ebe elabena wo vɔ̃ ŋutɔ fiamandreli ya ya lilikpo va do vɔvɔli ɖe wo dzi eye gbe tso alilikpo la me gblɔ bena ame sia enye vinye si nyemelɔ̃a nu le gbɔ o. Mi ɖo to ya ma. Ame sia nye vinye si ke gbɔ nyemelɔ̃a nu le na o. Mi ɖo to ya ma. The time is over. Gamea su To ask be Moses na any bia question. nyabia se de My beloved Mose son, be hear vinye him. The ɖo to yi la. time is gone for you to go to the prophet. Bena de nyayi ɖe nyagbɔɖila Elia gbɔ abe game ma ba yi la Here is my beloved ebe de son. megahia be de míave nɔ tsatsam le Mosewo gbɔ abe Mose gblɔ ɖeke na mi alo nyayi nyagbɔɖilawo gbɔ be nyagbɔɖila gblɔ nya na gbegbe dzi la gama me va yi vɔ la nu ka wo le be míawɔ fifia Yesue lie gbe Yesue mawo tsɔ na míazɔ Kristo va la eyae nye Mawu ƒe gbe eya ɖeka ko dzi míato ase Mawu ƒe gbe le emele kɔna wa ke egbe ɖe tso dziƒo va be Yesu sia yenye vinye lɔlɔa si ke gbɔ nyemelɔ̃a nu le mi ɖo to eya ma nua me tɔ ema gatsɔ fia mi le ɖoƒe ya hã nugbãtɔa nkanya kpɔ Fofo la ƒe aŋedɔ tso dziƒo va velia aŋedɔ na amegbetɔwo katã ye nutɔlia nya alo aŋedɔ mamlɛtɔ yi ke Mawu le de na amegbetɔ katã nyakpɔ nugbãtɔ aŋedɔ si ke tso Mawu Fofo la gbɔ na mi amegbetɔwo Hebritɔwo Chapter 1, Bagbalẽta gbãtɔ, reading from verse 1. kpekpe Hebrews gbãtɔ, chapter 1, Hebritɔ reading bagbalẽta from gbãtɔ, verse kpekpe gbãtɔ. 1. It says, God, esime Mawu ƒonu na mía fofo le blemaŋɔli to nyagbɔɖilawo dzi si geɖewo le nyaƒomevi geɖewo me la aƒonu kple míawo hã le ŋkeke mamlɛtɔ siawo me le via me aƒonu ne míawo hã ɖe le ŋkeke mamlɛtɔ siawo me ele ƒo ƒom na mí to via me Mawu le ƒonu eme kɔ kitokito tɔku ɖe ɖeɖekpɔkpɔ ŋuti
clearly ele ƒonu na mi la eternal life. tsɔ ku ɖe agbema vɔ He ŋuti speaks to us ele clearly ƒonu na mi eme le about kɔ the way tsɔ ku to ɖe the emɔ yi ke dzi miato Father. No akpɔ man fofo la gbɔ cometh mama unto the ɖeke Father ma va fofo la gbɔ except negbe by me. to Everything dzinye he ko taught, nu yiwo katã everything he declared, nu sia nu it ke wo was gblɔa the message enye glory nu from the aŋedɔ Father unto alo you, mawu enya unto tso me, mawu gbɔ unto le everyone. bavam na ame He says, sia me now ebe azɔ he speaks to ele us by ƒonu his son, na mi who to he has fia me appointed ame si ke heir wòtia of all things, ame si ke by wòɖo whom domenyila na also nuwo he katã made ame the si ke worlds. dzi Look wòto at wɔ verse 3. xexea In verse 3, it kpekpetɔlia tells kpekpetɔlia us who being ebe ame si ke nye the eƒe ŋutikɔkɔe brightness ƒe of his keklẽ glory. kple eƒe Christ, mawu nyenye ele ƒe kristo enye mawu fofo la ƒe ŋutikɔkɔe ƒe keklẽ kple eƒe mawu nyenye ƒe nɔnɔme eye wòtsɔa eƒe ŋusẽ ƒe nya léa nuwo katã ɖe asi eye esi wòwu míaƒe nu vɔwo ƒe kɔklɔ nu vɔ la ebɔbɔ nɔ anyi ɖe gãnyenye ƒe nuɖusime le dziƒo. Nuvelia yi ke nya gasɔ le teƒe ya enye nu ketoketo yenye mawunya blibo yi ke le va na amegbetɔ katã enya kae le tso mawu gbɔ le va na mi amegbetɔwo enya kae le mawu si le vavam na eƒe nuwɔwɔwo katã eyae wòle be míase aŋedɔ alo enya si ke le tso mawu gbɔ enya blibo yi ke le tso mawu gbɔ le va na mi eya tsɔ enya blibo yi ke hiã be míase la tsɔ to kristo dzi va na mi enya mɔ katã eto kristo dzi ava ne do gbe ɖa be naxɔ nya ya le ŋdzi kanyi ya nɔvinye gblɔ na be amen axɔ nya le ŋdzi kanyi ya la matsɔ nya atsɔ afɔ asiwo le ŋdi ya o le yesu ƒe ŋkɔme Yohanes tawu eve kpokpoe Yohanes ƒe agbalẽ tawu eve kpikpi blaene-vɔ-asieke. I have not spoken of myself. Elabena nye la nye meƒo nu le ɖokui nye sie o. Yesu be ɖe ye meƒo nu tso ye ɖokui sie o. Ebe ke fofo si ke dɔm ɖa si ke dɔm la eya ŋutɔ na nu si ma gblɔ kple nu si ma ƒo nu la na miase la nam. Ta enya yi wòava gblɔ na mía metso ye ŋutɔ gbɔ me ɖeɖeke le me o metsɔ ɖeke kpe o enya yi ke Mawu gblɔ nɛ be wòagblɔ na mía amegbetɔwo la enya ma bliboa nya bliboa katã Yesu tsɔ va na mi nɔviwo eme le kɔ na mi la Yesua metsɔ ɖeke kpe o Yesu meɖe ɖeke le me o ebe ɖe ede se nam be makplɔ nu si ke magblɔ na mi amegbetɔwo tikiblatɔ eye menya bena eƒe se lae nye agbemavɔ yeƒe se la nye agbemavɔ nɔvi ne xɔ Kristo ƒe nya ya ne xɔ Kristo ƒe nya ya akpɔ agbemavɔ lo haleluya nu kake Yesu gblɔ bena eya ŋutinu siwo ƒe nu meƒona abe si fofo la gblɔ na me la nenema meƒoa nui nutɔlia teƒe ya yenye enya mamlɛtɔ na amegbetɔ katã woase nya mamlɛtɔ si amegbetɔ katã ɖo la se nya bubu aɖeke megali lagatso enya mamlɛtɔ megbe agava o ne mi nya be nenye be ale yi ke wowɔna nuwo le dziɖuɖua me gbã ame ya la ƒo nu ƒo ame bubu la gaƒo nu ƒo emegbe azɔ dzukplɔla yeva nyi ame yi ke va ƒona ƒo kpɔtsia ne ya ƒo nu ƒo wɔkɔa evɔ ye nye amegãe ne nye tatɔa ye nye dukɔa be tatɔa ta ne tatɔa wɔ ƒo nu ƒo koa ekpa sɔdza megã ɖeke minista ɖeke sɔƒomenɔla ɖeke magate ma tsitre be mi nɔte magatsɔ ne tsɔ kpe gbede mele me mete le me va ge hã o ne tatɔa dzua be tatɔ amegã président gbɔ ƒo nu koa ekpa gbe ɖeke megaɖina o nɔviwoe
Yesu de Jesus is eya the Lord. eva And ye when nya he fetoa has spoken, ne fonu kola ekpa we cannot go and ask Moses. makatema yave no nyabia se Mose be Mose Yesu globedeke nyakela si aglo awola amega fonu povola Yesu enye fiaga nti papa fia apeto ja peto amesi ke honya tofofo la gboto vanamia amekoko na wazo nyadeke megale Mose si wagagbo na miazo nyadeke megale nyagbonde la deke si Mose Elia si wagagbo la zo novi ne Kristo fonu la gomea egbe bubu adeke nto magadem atitre de nu satana magadem atitre de nchi boko vonde kento magadem atitre de nchi mabere ameyo vana chakana me de otometo de kento magadem ba fiadeke fiaga ponu povo tatwa blonyavo eye penyanye nyamamleto tanya me se Yesu banyamamleto bo egbebu yo le dia nyamaga chocho do gona be amen nyamamleto mamleto ne Yesu globe ekpode de la ebo egbebu ade kemaga tema di aga gbonya bubu de ko aba no do di keke me o ao Yesu be ye de o ko ende o la globe me pode de ne Yesu blona nye chibe ocho nouveau kede o katake o la oh menye be ocho nye nouveau kem wa mama ikele do tum dans la paix me la radio agboa globe menye be ocho nye nouveau katakem Yesu cho nouveau katake o la apo nouveau egbebubu ade kento magatema ato chaka me o eyata ebe menye be yepese o la onye akpe mavo eya no tinu si o panu mapo na la abale si fofo la glona menela nenema mafua nui. And now in John chapter 6, reading from verse 63. John chapter 6, reading from verse 63. Here we have, it is the Spirit, the quickness, the flesh, that I speak unto you. Kristo their life, their spirit, their life. And when that spirit of His word enters into you, the spirit of death will vanish away. And the spirit of weakness will vanish away. The words that Christ has spoken, the spirit and their life have the final message. All of the messages contrary tanyamamlo kata kentomaga ponuse aga ponuse na agbenyeji bedeo the final all those other things are nothing. Kristo boy nyamamleto ale pochi omega di na deke o le Yesu pen come no tolia miracle of glory eginchi kokope nukunu to yefe to Kristo ke trona nya penchinya lame. If you read that chapter 17 of Matthew, you'll see that that boy that had insanity, everything was transformed. Insanity and the people that you read down that had sickness, le baliam no te kwa Yesu a odicho to ajiba etro penchinya wo pen la megbegbelea trosu to yoyo now no ija chode chiolende ya na Togo Yesu a totro tipo fofola etnami kakade jiazo na mi pere jinu bere yenye yepe vi sikegba nyema lo anu lo yebe bia kogo tamiando toe oh ma blona ole jekanya bere esi meke Yesu ya diva boa acho totro akeda gbe yene troye a nusianu ikena akasi
la du yayra pepetio la deda le moji kekeli akle de moji nous c'est agede wa gbeme nyinyi yo kata jimnelela Kristo peut tromper nonomeya elle noa troke et allons nous kata akora dome le Yesu fait comme dans le temps lia ti kokwe pe nukunu yikemi ponato Kristo pe nonome ke 3 mais nous bantoa mi a fait des popo blibo alors qu'on a me blibo to Kristo aji Felia mi a fait jojo nyenye yike chemaunu to Kristo do ke chocho klame nous tolia allez que au fond mais pas le Kristo a yike ti do la ya ba pa bantonji yike nye mi a fait des blibo to ya fait atisoga lame Galatia topa bale de blibo yike mi po to Kristo pe atisoga lame enaminya be Kristo edemi from the curse cho of the Lord. Sela pe people dem I'm going to make it personal. ma checho tonyela ela be Kristo edem la Say it in unison. Be Kristo edem from the curse cho of the Sela Lord. pe people dem Be made a curse. eye wo su people de tanye ela bo nle ni bena o profita mesia ko hera chinchi la Galatia tota to pepe wie ton lia atima ikenya tiso gaba chiare seto keto na se All the curse afima people de katsa yo from any la offended cho mau pe selame mau pe enyame chame beto me vondi yo kata bola titre nchiwa Yesu ya Eva yo tu people de mo kata jo la pena Kristo eya tiso ganchi eya si nyama mleto ale la gbenyemea yesi nyama mleto ale hallelujah amadeke magatem achona neke le tepedeke eyi mekeye Kristo de nyama mleto ato vo ebere to say any other thing. Ike Yesu be hefe abo amade kento megali be gaba tona neke o gbada ido mema la be jifu to agbo ato mema nu kake wa kplo o me ganye tonye o ye ntoto eye onu atise nu nyambara barola chi akwagodo ye ayala ba lo ojo Look at verse 14. It says Abraham pe ya yirala na batron subola oji le Kristo Yesu me bena nya kokpokpokpo kwepenu bedodola to Jose me I receive. mele khona ne lendia I said I receive. mele khoya yana lenje kanya no velia kenya kola pima no velia our acceptable righteousness jojo nyenye pe jena yapa jojo nyenye pe jena righteousness jojo nyenye ike pe jena ike miaho to Kristo be takana chichoka lanchime no binye nanoli ikeye na yide pedegbo eto fu to pedegbo and put in appropriate parts agbedela cho nu ike gblea ati adoduya atodoli gbegbe to atepe na ole fuame eye bone be yento ya be ple piesa lava dole fuame ya abe melenu ya rekeji o amuna we la sinye ona chonu bara o chono piesa gbegbe o chono we ma nyabe nu gbegbe o chono yo acho kecho ire agbede akpo kaka la be kpo jisia pa fie deke kpo be fie deke o na no ale ya adodu ya egbe a
Maton diabere Yesu la chona to duana olo. You know, the Acha kind to of dia chona. righteousness you go to get by yourself somewhere, self-righteousness, religious La be mi anto mi abejo nyenye ma yo mi jina be. going to get by human Mi akho. and then you To nya ba papa jeje o me. To konyinyi o me. To church do o me re. Amo kata onye jojo nyenye jo juro pufulu adodua Yesu bo ye wole. Ame nana ma adodua nkoto Yesu. Begbo be Yesu e wenye jojo etoa e kure te penye Yesu nam jojo nyenye Kristo la globe fa ne ma twa adodua na from heaven. chochipo atwa adodua na And that original eye will affect your adodua le dowo gele e chiome lufome pokpome nebe do chipo kwanu a yo globe amejo jio kwele tepe ya na be to ba manu be me ya mele jojoe ne efuchio de ke ya ola pewe ya jojo nyenye le chimena o hallelujah Kristo be jojo nyenye la swasi o our acceptable miape jojo nyenye sike achemaunu to yepe edo ale yo clean that you can chime Roma to bagbale Romans tate chapter 6 verse 6 Bibia mate ebe sike nyenye be na o clam nyape amehohola da tinti papli the body of sin bena wa de nu fonti la lada bena miaga subo nufo akpo o pipi wie nyilia blona mi bena pipi wie nya esi wo ho mi to nufo si he wa blode viwela o chomi wo jojwe nyenye o chomi cho jojwe nyenye pe kluvi we o chomi wo jojwe nyenye pe kluvi we jojwe nyenye ma ikecho Kristo bova eye agede jiome o jile jom be chifola anye yipe mamlewa pipi bla bevo velia Robe azon esi wo khomi to nu vosi ko wa blode viwe eye kake wo mi ma o pe kulu viwe la mi e pom ya pe ku cheche kana kokwenyenye benye ko tape kokwenyenye olo benye yike mi anto mi la gbagba je benya no ao eye anye sike jifo wo na cho de na me bagbe me Kristo e wo ne la me bagbe me eye agede jio me eye adodue na hoto Kristo bol njikanye ya ebe pe nuwo a yenyinu ka agbemavo novio agbemavo la hey agbemavo maupe agbemavo ya ekede molendi ya le Yesu pen comme nous ton lia te pe ya yenye resurrection with the conqueror the titre chichi yikela polomido abe jidula wene Kristo ku odi efo nkeke to agbe egbe ya nusia no yike kule mohale fofoke agbagbe eye ticho ase chocho akedemeu ye agbe popo ye atro kedemeu le Kristo Yesu me no vi ma to gbera be ndia agbe popo ye ne to poba no le Yesu pon comme kole se to ba baleta ton pipi panto lo se to ba baleta eton pipi panto ebe ekema no form ya ple Kristo le titre la ekema mi ji nu sio le tifo afisi Kristo bobo no anyido le maupe no du sime pipi velia ebena mi cho mi ape tam susuo do tifo no eye menye anyegbaji no o pipi tolia ela bena mi eku epe afobubuo yo kata le nyape jime ye na be mi eku la ebe mi eku akbe flow akbe bada yo kata mi no cha yo na mi eku ye mi tramojo le maubo zona nchila me ebe no kata oku no mo kata oku la ebe eye akbe wa Uchola de maume le Kristo me akbewa uchola de Kristo me le maume akbewa agbenya obo chonya pe agbe le Kristo tola chola de maume
Maybe you've heard me say this before. Dohi megbele se The kpo. letter that Bo, we put leta, in a yo small chodona envelope. akpale kotokumera. And we put Ye, that envelope in a bigger oga chochona akpale envelope. kotokuma chodona And we gantome. seal it Yemi trene. before anyone can Hafia get made, that nakle letter. letama. He has to open Elebe wa the fufu, big akpale envelope, kotoku seal gantoa. the envelope first. Ba, And then he has not even Mekwa gotten to volo. the letter. And then he akpale takes the kotoku smaller velia envelope yi kenyi and fitoa. tears Elebe the waga smaller fufu ye ha. envelope, and then Afi we'll get wa to the kede letter. leta bo awovinye wode. Yonyi leta mala. And then Eye letter leta ma ewa untoa. Ucho wala de Kristo me. and Christ, Eye Kristo ha. the letter Ucho e. inside which you Ewa ne le inside, Kristo me azo. each Ucho cho to the wala Almighty de God. ma unso If katatola anybody me. is going to Dana get ma to de you, jibe they ya have to wona get ne to pakple God wa. first. Edola And then you penya have to kple get mawu. to Christ Nete before duma they waji can wa. get to you. Ne wa pe They Kristo won't ji. even Nete try. pe Kristo They aji ya. cannot. Ta o tonya be yo ma me Tear po. God apart Matema me po. to get Atema to you. fufu They ma can wa. tear Christ apart Atema fufu to get Yesu to a. you. Oh, o da je. was Ma va mo la Christ akpe wala. O in chogla de God. Kristo me. O ga chogla de ma u me. Missed your amen. Gonna be amen. And then in verse 4, Kikpinelia globena when ke Christ, who ne is our Kristo life, si kenya pa gbela shall appear. atola He's about to come. He's ekpea coming. You ele hear moji the bona trumpet sound. asekpe And the apededi dead in Christ ya me shall kuko le rise. Kristo And mala we fo which are alive emi will be amesio la caught gbela together, wa caught up tronya together penono ma with them. kokomi It ada says pe o le Christ, yame who is our ebe life, Kristo when si kenya pa he gbela shall appear, ne kemane then atola shall ye mi oha mi also ato pakpeli appear le nchi with kokwe him in me glory. ya do pakpeli le nchi kokwe me me le ponchi kokwe me kana no jioda I see ano what keklem splendor will be ano in your josi life. mia gbe I magbe can see that face. oh me le I can poela see that person. me le po wa me I mala can see me le resurrection poela of the ma o Lord be that will titre raise titi you nu up, sela that will lift you afo up. gbe magbe And then you say, bye ado to de the ji world. e na tono keke me be Heaven, baba you yi enter. na gede ji fo ju ame Where are you? tika wa me made Raising up the hand is not enough. Where are you? kwasia ejinwe de ma kpolo na ji agbola That's good. Where are you now? enyonto tika wore Rise up cho and tell the Lord, na oh funfun na Lord, petola ba gbe me apeto God of resurrection, ewe kenye ma we ke God bo agbe nu of kukuwa transfiguration, ewe nye mo ke the trona God me pe of nono me transformation, wenye the ma we ke God trona of nyo tena me pa gbe that me transfuses heaven into my church fo be nu personality. nyo I cho thank te you. menye I believe takpe dadane everything be ma o mele takpe na Christ mele has takpe said. na He died for me. He was buried. He rose again for me. And now, The as Kristo I kude tanye. connect to a theme and believe him, Eka foni chito chama I kuku dome. have his Me hoya maji se. He quickens me. Yesu He a makes pe na me o alive. ela be we le gbo ma My gbe body receives nu chila nye ne ho agbe My tokpe spirit to receives dora deliverance. me gamia no dadi o me gamia no dadi o me gamia no dade radio abo ikpe to dora jo hano fonu fo nya igbe mo la hano gbe be Yesu remain in your life. ewe Abide in genara your me life. pa gbe me And you'll eye never we be nana the ma gbe same Yesu again. ale me le yare nye maga no nene ma ole Yesu pen come nye maga no nene ma le Yesu pen come amen Are you still there? ele bonya bo be amen Raise up that hand to kwa lo ma de jifo gbo goodness coming from jogbo nwi heaven ato jifo la fana o glory nchi coming from kokwe la de heaven cho jifo unto you. la fana o le ndi ya Abundant ma o ba gbo soso yi kema fo gbede wa adi cho jifo la fana o jijo adi cho jifo afana o nukunu adi di cho jifo afana o le ndi kanye ya agbeyeye yikeme nu sele yikeme nu tetele yike nane kentonu sede kentomatema agbelewola ele dicho jifo le gedeme olo This is the turning point egbea of your life. ele nye totro penkeke la gbeume nu yo kata papine facha maga favio We're not subjected to anything from the world maganye anymore. kuluvide na nekele keke amazo Free.
avo Your wife is free. esronyo no Your avo husband is sronu free. tso avo Your children are viwo free. kata ovo Parents are free. dila ovo Loved ones are eye pometo ovo no fear. vovon de Nothing evil kento will happen to you. jogbo de kemaga jore ji o Father, in the fo mighty name le of yesu Jesus, penko sese ma me a thank you mi for the da pena o revelation of de the defia transfiguration yi kemye of khoto Christ. Kristo And we thank pe you no for no the me to tro ya power me that eye ne comes through defia mi that be nu sen to transfiguration go cho de and ka be the to tro me transformation in every eye life. to tro Lord, le gera I mo pray kata ba that gbe the me to rains gbe dale come dia from be heaven. jifo I pray that abale your ke jifo a regeneration, be your to tro di restoration, cho your jifo va recovery, and your abeto me to gbe da renewal, be and the gbogbo wo revival ye ye will come nyonyo without ne didi ko de amesia me pa gbeji amesia me ne koe le yesu pen come Lord, we pray But to be the that, weakness of be the past be gbɔdzɔgbɔdzɔ yo totally nomia me tsa forgotten ne now. de The dzo ordinary life of the past agbe be fluflu totally yo mi nɔna forgotten tsa now. ne de dzo Extraordinary me do gbe da be tsɔtsɔkɛ mawu me tɔ dzɔdzɔenyenye mawu me tɔ ŋusẽ mawu me tɔ dzidzɔ mawu me tɔ o aseyetsotso dzidzeme nyuitɔa ne ɖiɖi tso dziƒo kɔ ɖe mía dzi le yesu ƒe ŋkɔme agbe 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 kpagbɔsɔsɔ agbe la agbe yi ke aƒetɔ mianɔ kaka la kplɔ mi ɖe agbe mavɔ dziƒotɔ la mea aƒetɔ mesia me ne xɔ dzi kanyia le yesu ƒe ŋkɔme From today, tso egbea dzia that evidence of transformation, tɔtrɔ be that evidence dzesia of transfiguration, nɔnɔme tɔtrɔ be dzesia ne nu ame sia ame ŋuti tsɔ yi ɖa le yesu ƒe ŋkɔme a new man, nyatɔ ŋutsu yeyewo nyɔnu yeyewo nyatɔ ɖekadze yeyewo tugbedze yeyewo new creature, nuwɔwɔ yeyewo newness follow medo you gbe ɖa bena everywhere. nɔnɔme yeyea ne kplɔ mi ɖo afi sia afi ɖaa yi ke Where you míayi are weak, afi now ne you are strong. gbɔdzɔ lea etrɔ zu Where you are kalẽtɔ powerless, fi now you ke are enyame powerful. beli lea etrɔ zu Where you are nusẽtɔ ignorant, fi ke now nye you numanya la have lea etrɔ revelation. zu ɖeɖefia xɔ la Pray that medo your gbe blessing ɖa aƒetɔ be will multiply yayra wo upon ne every dzi ɖe life, dzi le and ame this sia me day, ƒe agbe me tso egbea Transfiguration dzia day, o Transformation trɔ day, amewo ƒe will nɔnɔme continue with trɔ amewo us ƒe in nɔnɔme power, na in kpɔtɔtsɔ strength, ŋusẽ in ya joy, anɔ in dzi anointing and dzidzɔ unction kple in amisisi Jesus' anɔ dzi name. anɔ kplɔ mi tsɔ yi ɖaa Thank you, Lord, for the akpe answer. na wo be aƒetɔ ne wɔ na mi fɔ Jesus' name yesu we ƒe ŋkɔa pray. dzi yeme bia yawo katã le Amen. gblɔ nam God da be bless you and have amen a blessed mawu yra o kwasi ɖa eme ne nyɔ na wo loo amen.